Kudağa şükür 200 yol biliyorum sınay biliyorum. Kulağım aldan var mı? 200 yol öttü biliyorum. Kança metrede öttü. Bilmiyorum bro. Zuk oldu. Kuda saktasa saklaydı. Ben ne var? Makal hadis tutursa 40 yıl 40 kese acam jetmez ölmesin diye. Tursa sen şu mekan şu jüdükte bir yer kan taşlap ketebiz. Эми бул чек-арадагы ушул чырды кийин болтурбаш үчүн эмне кылып чечиш керек? Оюңар кандай? Hükümet bizge gransiya taktap versin. Taktap versin. Ana чем bizge gumpanış berikçe men oyum. Keçe Müslüman soldatlarım şu bola jigitlermen жүрдүк. Sınırdan tügülüp kaldı, oktor tügülüp kaldı, turuvaydı. Anam pastan çıktı, meye kirmese biz disine ciniz kelip bular söktü, hem ciniz tuturuz. Desek, haka dedi, tünde kirse biz saktaldı, osol 14-15 saat kaldı, ne çıktı. Ayda жаңа bir barda çıktı. Abrak tününe şu baldan biz uçtu var. Salakta kelip duruşu. Önemli uçup beyiz. Tününe önemli turist da. Burak aylar 50 bola kaldı, daha evet. 50 bola kaldı. Ben ay başçı mı dedim? Ben ketkenге bana ve bunlar ketip tutmayı ben abi yazmışım dedim. Bunlar ketkenге ben vayındırmaya keseyim dedim. Чек-араны тактап чечкенде кандай? Бул жерде силердин короңор бар, үйлөрүңөр бар, эми жер берип жер аласың дейт да. Туурабы? Азыр мына мост бар, мост. Мосттун астына асфальт бар. Каныбадан трасса деп коет. Худжан арка Каныбадан трассасы. Каныбадан трасса, жол. Ошол трасса Бирок ошо трассаны биз точно билебиз эми. Мен ал башкартам турса менен специалист эмесмин. Асфальттын үстүнө кыргызыкы деп жүрөт. Туура бизде ошондо түшүнүк бар. Бирок асфальттын үстүнөн эки өлкөнүн тең машиналери жүрөт. Жүрөт, биз жүрөбүз, как менен жүрөбүз. Бирок мурда бир жыл мурда окуяда как-то издеваться эткенде бар. Согуштан кийин асфальт кылып койду. Кече биз айбек түшкөндө кара асфальт эмес деди. Эртеси түшсөм даже ремонт кылып коюптур. Бул значит бул деген биздин жер деген. Алар асфальтты басып коюшту. Ямыш ремонт. Кече өттү. Ямыш ремонт кылып койду. Мына кара, бул уже издевательство. Эми бир карч Макулдашып кылыш керек да Кыргызстан. Биз чоңдор bir karış kirgizbeyim deyip turalım. Yani bugün öcürüyoruz. Bir karış kirgizbeyim deyip, bir karış emez. Aylarımızı alıp koydu. Biz de az zaman Cancır aylık koydu. Ben aylı başımın 4 aylık olsa 2 aylık alıp koydu. Koydu degen kандай? Kirip geldi buna. Кайра силер көзөмөлдү орноттуңар, бирок калаган күнүнө баягындай кирип келип атат. Ошо 16-17 күн тактала позиция бар. Bizde bir мост бар. Эгер муну kanal boğunu olur bular. Yaşlıktan dosttan alıp koydu. Burada 2 aydı. Men oyum da endi. Ben bu vayınlar mı? Kanal saktap kaldı. Turu. Eğer bir de mosttan çıksa da bizim ona minibüs urup durdu. Aylar yoktan bunlar kirar verdi. Bir yerde ev yaşamaya koydu. Bu bizim ona bu ikinci papıt ya. O zaman ne bileyim cürüğü varlar bize. Cürüğü çoktan var. Abi sandıktan ketip bütüptür. Bir yerde erten diye buna erten yer keldiyse hiç kim kelbeydi. Canın canına kelbeydi. Bizge tosip versin. Kantarmanda toktap şunday mesele oldu. Ev yaşayabilir. Ev yaşayabilir. Biz tirisi kılıyoruz. Bizge su jet girsin. Dursa su jet girse biz tirisi kılıyoruz. Kudağa şükür. Bak tosunmayınca orada bu çeşitli. Bir ahotlucuyum ben dakika tulalmay жүрөм. Mına. Bezdak tursa turlayın dese bana 6 ay oldu. Mına 6 ay oldu. Erteң mına участкөлөр келсе бездак мен алып басып бездак метне алып койт мени арзан. Bir ahot taşlar avtomat puşkada жүрөт. Уят эле. Булар гражданский мында таркатып атат КамАЗ менен. Ahot иш мылтыктар ahot үчүн мылтык бул жерде игрушка болуп калат экен. Игрушка болуп калат. Автомат кечеге автомат игрушка болуп калды. Автомат игрушка болуп калды. Хата ушундай маалда бизге автомат эмесин биз туруп беребиз биз. Жерибиз үчүн туруп беребиз. Бияка келип окутуп, Şerge kurs açılırsa onlar okuyup da dokument alıveret. Hiç kim sarsan bolmaydı. Bişkek var, Bişkek var. Biz zaten taşak. Cancır emez. Leyle rayonuna bir tanka joğu eкен. Bir tanka Oşmenen Bişkek aparsa. Poytoşta körüş tanka жатат. Ne kılat oturuyorsan. Bizge hata Cancır alıp götürüp 5 euro koyup koy. коргонуш үчүн дейли. Korkmuş için bunu bizim aile hükümetin çekesi. Çeken koy soğumalda vajnimalda kelsin. Bunu soğuşka çeyin. 100 euro. Esep koyacak. Участкалар менен 900.000 кожо. Жаңы участка 1000 да. Ай мына соғыштан кейін уже аз барды кетер. Может 500 кетіп қалсын. Biz aytar var bize.
срочно кармап калыш керек. Мамлекет кызыктар болуш керек onun için. Ola жерге Eldi мамлекет karmak alış için. бүт эмес керек. Eldi karabasa erteң el köçse bet kim karaydı? Эгер кызыктар болсо сатып алып Hadi 3 günden beri bir can kelgen жоқ. Aylığa. Niye pul yutasыңар деп. Biz жатабыз далада. Biz özümüz Балдар har күндө. Солдаттарда өзүбүз Өзүбүз келебиz, кетебиz. Bir өкмөт келип сураган жок, эмне кылып жатасыңар деп. sonda. Hiç Bu kaçkıla dedi, kaçkan boydan жүрөбүз. Hiç kim bu yoqqa tur деген адам жок. Мен ойлоймун, кошулуп жүргөн да, мына кыргыздын үйү, бул кыргыздын үйү. Себеби кыргыздан үйүнө ура берсек, эрте булар сыгылгандан кетет да. Ал жерде основной Тажикстан граждандары жашайт. Алар биринен двойной гражданство. Ажаттыкы да бир биздики да бар. Двойной граждан. Качканда алар бери чыкпайт эч ким. Бүт бар ал жака кетет. Себеби бизде эң главный пенсия кымбат. Экинчиси пособие нормальный. Себеби жогору жакта биздин соцзащитада иштегендер, мынакта биз барсак бүт бардыгы бир 100 документ айтат да. Мен өзүм бардым, 3 балама вообще пенсия жок. Эң негизгиси. Барсаң, сенин доходуң жерди иштетпесин, макул жерди иштетели, үлүш жер бар. Ошого нормальный туруктуу суу жок. Мен доходум 15 сом ашты. 900 канча сом болуш керек экен, меники 1015 сом болуп калды. Доход жок. Ошого сенин пособие жок, а макул. Башка элдер бүт бардыгы может ошого кызыктар. Двойной гражданство Тажикстанда вообще налог бүт бардыгынан кыскан себебинен бүт бардыгы ушул жерге келген. Ошонун себебинен главный тажиктерге үй сатпаш керек, гражданство бербеш керек, көп нерсени токтотуш керек. Тажикстан менен. Эми 500 миллион бөлбөдү, Баткенди мындай атайын статус берип туруп. Ошондон эмне келди силерге? Келген жок. Эчтеге келген. Бул нерсе айтылды калды. Билбейм ким чөнтөгүнө келди. 500 миңди калмыз көргөнбүз жок. 500 миллион. Жок. 500 миллион эчтеге кылган жок. Мен караганда баягы жеңилдик 5% кредит деди го. Ооба. Ошонун бир да эмесин алган жок мына ошо жаңы жер айлык өкмөтүндөгүлөрчү. Балким ала элексиңер. Жок, документке ал жака вообще Бербейт. Жакында Байым элге бербейт, өздөрү бөлүп алат. Бербейт. Мен документ тапшыргам 150 күн. Кимиңер алдыңар жеңилдетилген кредит? Жок, бияктан сурап коебуз. Эч ким Кредит алдыңарбы жеңилдетилген? жок алган. Ал үчүн тааныш болуш керек да. Тааныш, билиш, о баягы бизнес тууганы болуш керек. Эмелер полностью документин тапшырып өткөрүп коюпту. Сиздерге рахмат, бекем туруңуздар. Сиздер менен сиздерге таазым кылабыз. Силерге ишенебиз, билге жеткиргиле. Ал бир эме да мен сунушумда мына азыр мына экинчи согуш көрүп атабыз. Соғыста башында жугары калат. Мен ушул эми Кудайга шүгүр билебиз иштеп атат. Эми бизде мына чикси разведка деген нерсе бар да. Тажиктер 2-3 күн эми биз угабыз эми. Мындай ушак катары угабыз да. Жылып атат экен, эвакуация болуп атат экен. Биз кыргыздар эми аппарат катары эми өкмөт иштеген катары тияктан сурасам, жок, өткүрбөйкө тынч, кеңири жашайбыз деп. Анан мындайча буруп айтканда зор келген да бар кетти. Жарым саатта мага звонок келди. Эвакуация дейт. Булар техникасын тизип койду, 3 күн алдын жок, оч манактар уже биз угулат. Мына колонна жүрсө бар, биз как просто жер титирет. Көрүлөт ана. Айсаң деле булар уктап калабы, же bir gözümün körü, büyütse bana nemçe çalat. Falançaka eliniz çıktı, çıkardı, rahmat deyim. Bu ne, kanday sistema bu. Hatta bir gün alın biz bir de informasyon verse biz eller çıkarıp, bular olsa derdansak şaşpayız. Bollar kalkışkan, jığılgan turista, onu adırlardan körsünler var, masada tomalagan şaş. Bu gerek bir gün alın, bilbeymiş. Al bular bizden razvedkası işteyt. Turista zaran atarlar. Biz ne bunlar? Kapkalarda yarım saatça 1 saat kalanda biz toplanan kulağız. Anan hükümet aylığa bela kılan hükümet aylı başı. O elin çağır. Emeceğiz rayon boyunca. 6 10 satırlık var. 10 satırında bölgede olur. Bir ülkesi çıkar abi. Bir teknikasından kenar abi.